Zabit Magomedsharipov. That was a guy that fuck, man. I was really bummed out when he stepped out. That guy was fucking good. He was so interesting because he was from Dagestan. Holy shit, he's fucking phenomenal. Svet MMA-a prepun je boraca koji su ostavili veliki trag u ovom sportu, ali ponekad se među njima nađu i oni čiji je potencijal bio beskrajan, a sudbina poprilično neizvesna. Priča o Zabitu Magomedšaripovu nas vodi u surovi Dagestan, koji je iznedrio neke od najboljih boraca koji dominiraju već pomenutim sportom godinama unazad. Ali, za razliku od mnogih koji su dostigli sam vrh, priča o Zabitu ostaje najveći šta bi bilo kad bi bilo u istoriji UFC-a, priča o neostvarenom šampionu čiji je talenat fascinirao svet. Zabit Magomedšaripov rođen je 1. marta 1991. godine u Hasavjurtu u Dagestanu i pripada Ahvah etničkoj grupi. Zabit ima mlađeg brata Hasana Magomedšaripova, koji je također profesionalni MMA borac sa profesionalnim skorom od 10 pobjeda, od kojih 6 u Bellator organizaciji. Počeo je da trenira rvanje slobodnim stilom sa 11 godina, a potom i sanda borilačku veštinu. 2003. godine pridružio se školi borilačkih veština 5 pravaca sveta, koja pruža formalno obrazovanje kao i obuku u borilačkim veštinama. Narednih 10 godina pod vođstvom Guseina Magomajeva, osnivača škole, Zabit je trenirao 3 puta dnevno te tako usavršavao svoje veštine. Interesantno je da se tokom amaterske karijere sukobio sa šampionom UFC organizacije Islamom Mahačevim te izgubio odlukom sudija. Profesionalni debiju sledio je 2012. godine na Odessa Golden Cupu, u kom je Zabit savladao Tadžikistanca tehničkim nokautom već u prvoj rundi. Zabit iste godine potpisuje ugovor sa Pro FC organizacijom iz Rusije, koja mu zakazuje meč sa Tadžikistancem Iftikorom Arbobovom, koji je u tom momentu imao 6-0 u profesionalnoj karijeri. Međutim, Zabit je bio preveliki zalogaj. Izbombardovao je protivnika strašnim udarcima, zbog kojih je ugao Tadžikistanca prekinuo borbu. Nakon ove pobjede sledi poraz 2013. godine od Igora Egorova submissionom u trećoj rundi. Zabit je bio dominantan u prvoj i u prvoj polovini druge runde, nakon čega je izgubio snagu, što je Igor iskoristio na najbolji mogući način. Ispostavit će se da će to biti jedini poraz Magomedšaripova u profesionalnoj karijeri. 5 mjeseci kasnije rešava narednog protivnika submissionom već u prvoj rundi. A do kraja godine upisuje još jednu pobjedu odlukom sudija nad Sarmatom Hodovom. Tačno godinu dana kasnije Zabit potpisao ugovor sa bivšom Absolute Championship Berkut organizacijom, danas poznatom kao Absolute Championship Akhmat, sa sedištem u Groznom, glavnom gradu Čečenije. Prvi čovjek ove organizacije je lider Čečenije Ramzan Kadirov, o kojem sam pričao u videu kako se MMA legenda suprotstavila čečenskom tiraninu. Dagestanski ninja je protutnjao kroz diviziju, a za 2 godine u istoj upisao 6 pobjeda bez poraza. U tim pobjedama savladao je veterana Magomeda Arakpanova te osvojio pojas ACB organizacije te upisao i jednu odbranu istog. Ubrzo su svi shvatili da je Zabit previše dominantan te da je vreme za krunu karijere UFC. Preselio se u New Jersey, gde je pod palicom Marka Henrya, koji je iznedrio 2 UFC šampiona, nastavio sa usavršavanjem svojih borilačkih veština. Magomedšaripov, he's fucking phenomenal. He's one of Mark Henry's guys down in New Jersey. Okay, that's good. And, I like Mark Henry. From Dagestan. Okay, yeah. Where there's just something in the water over there. Yeah. Very, very talented. And Mark Henry was telling me about this kid a long time ago. And he was telling me, he goes, I got a world champion. He goes, this guy's going to be a world champion. Njegova prva UFC borba desila se 2. septembra 2017. godine, kada je submissionom u drugoj rundi savladao Majka Santiaga, koji je pre te borbe upisao 11 vezanih pobjeda u različitim MMA organizacijama. Samo 2 mjeseca kasnije Zabit ulazi u oktagon sa Shailenom Moraesom, kojeg dobija ponovo submissionom u trećoj rundi. Nakon pobjede svima je bilo jasno da je Zabit opasnost po cijelu organizaciju.
Usledio je događaj UFC 223, u kom je Dagestanac savladao Kajla Boknijaka odlukom sudija. Meč je obeležila neverovatna agresivnost i izdržljivost Boknijaka, dok je sa druge strane Zabit pokazao neverovatno borilačku umeće u oktagonu. Borba je ušla u uži krug za izbor borbe godine u UFC organizaciji. Zabit je zatim savladao i Brandona Davisa kao i Jeremya Stevensa. U meču sa Brandonom Davisom Zabit je prvi put u istoriji UFC-a pobedio Suloev stretch submissionom, da bi iste večeri UFC borac Aljamain Sterling uradio isto. Međutim, u meču sa Stevensom treća runda je ponovo bila problem za Zabita. Umor je bio evidentan, te MMA svijet uvideo da nešto nije u redu. He do so many things that the fans haven't seen. And man, I think if he fights for the title tomorrow, he wins it. You know, in my opinion, like he has so much more, you know, that people haven't seen yet. And I can't wait, you know, until he shows it all, because he can do so much. This kid, he's incredible. 9. novembra 2019. godine UFC Fight Night se održao u Moskvi, a glavna borba te večeri bila je upravo između Zabita i Kelvina Katara. Zabit je ponovo u trećoj rundi usporio ritam, ali je ipak savladao momka iz Bostona odlukom sudija. Međutim, nakon ovog meča, niko nije očekivao povlačenje dagestanskog majstora borilačkih veština. Došlo je do drugog po redu otkazanog meča sa Rodriguezom, a zatim je Zabito odbio da se bori sa koreanskim zombijem te se vratio u Rusiju, a borba za pojas koja mu je bila obećana nije se desila. Usledila je pauza od čak 18 meseci te ga UFC uklonio sa liste boraca. Dugo se spekulisalo šta je konkretan razlog povlačenja ovog borca do momenta kada je dao izjavu za Fighting Flashback. Razlozi, bilo ih je mnogo. Prvo zbog odbijenja da se bore sa mnom. Nisam imao borbe 2 godine. Zatim su tu bile povrede, često sam bio bolestan, nisam se oporavio. Tako da, prosto, mnogo razloga. Nakon UFC karijere, Zabit je odlučio da postane doktor te da pomaže ljudima. Takođe, pomaže svom bratu, ogromnom MMA talentu koji niže pobede u Bellator organizaciji. 33-godišnji Zabit, iako nikada nije došao do UFC pojasa, mnogi su ubeđeni da bi isti sigurno osvojio da je nastavio svoj put u najelitnijoj MMA organizaciji. Ovako, ostaje jedna od najvećih priča. Šta bi bilo kad bi bilo u sportu, izazivač za titulu koju se povukao pre nego što se testirao na šampionskom nivou. Magomed Šaripov je završio karijeru sa skorom od 18-1 uz niz od 14 pobjeda, od kojih je 6 ostvario u UFC-u. Povlačenje iz sporta u trenutku kada je bio na korak od besmrtnosti u UFC-u možda ostavlja pitanje bez odgovora, ali upravo ta misterija čini njegovu priču jedinstvenom. Na kraju, možda njegovu priču ne treba gledati kao nedovršenu. Možda je ovo jednostavno način da nas podsjeti, čak i u svetu borilačkih sportova gde je pobjeda sve, da postoji nešto veće, a to nešto je sloboda da biramo svoj put, čak i kada on vodi daleko od oktagona. I sad sledi deo gde vam se zahvaljujem na odgledanom klipu, gde vas ljubazno molim da bacite like, ostavite komentar i zapratite YouTube kanal Klaj Sport Channel. Nadam se da vam se svideo dokumentarcu Zabitu, zaista je neverovatna priča i neverovatan potencijal koji mogu da gospodari divizijom dugi niz godina, ali eto, nažalost, mnogi faktori su uticali na to da se povuče iz MMA sporta. Ljudi, još jednom vam hvala. Znate šta treba da radite, vidimo se uskoro, gledat ću da svakog meseca izbacujem minimalno 3 dokumentarca, tako da će mi trebati vaše ideje za pravljenje novih klipova. Vidimo se, ćao!